cy'igiswahili 285. Asante. Neno la Mungu ndani ya Biblia limetolewa na Mwenyezi Mungu. Biblia yetu inatuambia, njoo kwa Yesu mkombozi wetu. Neno la Mungu tulilolipewa, njia ya mbingu imetuonyesha, nuru gizani ya kutuongoza katika mwendo wetu kwenda mbingu. Siku za giza zinakaribia, kama walivyosema manabii. Biblia yetu inatuangaza na kutuonya njia hata mwisho. Neno la Mungu tulilolipewa, njia ya mbingu imetuonyesha, nuru gizani ya kutuongoza katika mwendo wetu kwenda mbingu. Katika neno la Biblia yetu tunaupata utajiri wote, mbingu na nchi zitaangamia, neno la Mungu litashinda yote. Neno la Mungu tulilolipewa, njia ya mbingu imetuonyesha, nuru gizani ya kutuongoza katika mwendo wetu kwenda mbingu. Katika neno la Biblia yetu tumeupata utajiri wote, mbingu na nchi zitaangamia, neno la Mungu litashinda yote. Neno la Mungu tulilolipewa, njia ya mbingu imetuonyesha, nuru gizani ya kutuongoza katika mwendo wetu kwenda mbingu. Haleluya. 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 Imana iguhe umugisha. Amen. Murakoze cyane, reka twumve Pastor asenge hanyuma twakire umuvugabutumwa. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje kubw'iki gitondo cizo duhaye, tukaba twongeye kugutaramira twebwe twese abanga n'abasya. Ushimwe kandi uhimbazwe Imana igira neza. Tugushimiye kuko uri Imana ishobora byose. Muri uyu mwanya turagutaramiye Data, duteze ico tubwira. Turakuraritse ngo uzubane natwe muri gahunda yo kumva ijambo ryawe. Wemere ubane natwe, wemere tugire neza. Tuzanye umugaragu wawe, umukozi wawe uwatoranije kuri uyu munsi kugira ngo ari ugabura ijambo ryawe. Data, tumusabiye imbaraga ziva mu ijuru, ayoborwe n'umwuka wera, ntiyikoresha ubwiwe, ahubwo ari wowe ukore hagati muri we. Umuhindura impanda, umuvugiremo natwe abicaye Data, uduhe kumva ijambo ryawe kuko warigennye, kuko wariteguye. Buri muntu wese aryakire, buri muntu wese aryigereho, buri muntu wese rigira umumaro hagati muri we.
ureke data iki gitondo kitubera umugisha, ijambo ryawe ribere buri muntu wese umugisha, uritegera wese aryakirana imbaraga, ryakirana ibyishimo, kandi ritugwe neza twebwe twese. Ngahe duhagaritse imbaraga zose za satani, duhagaritse imbaraga z'umwanzi, uduhe connection nziza kugira ngo twebwe twese twumve ijambo ryawe kuko warigennye kuri twe. Ngaho urakoze data kuko ubyumvise, urakoze kukubana natwe twebwe twese, urakoze kukutanga amahoro, buri muntu wese umugire neza. Ngahe bana natwe, ni mu izina rya Yesu tubisenze kandi tubyizeye, amen.